दिनैहाय दीपावली उत्सव सेलिब्रेशन जागासिनो दं बिटार नङा आसाम नङा माबा इन्डियाबो नङा कमप्लिट वर्ल्डआव दिनैहाय दीपावली उदजापन सेलिब्रेशन खालायगासिनो दङ आरो आं शुभेच्छा माने हरनो नागिरदों जे बयबो गावनि गावनि न'आव केन्डेल जलायगासिनो दं साखि जलायगासिनो दं लोगोसे गावनि गावनि गोसोआवबो दिया जलायनो थाखाय आं खावलायबाय मानोना जोंनि गावनि गोसोआव जुदि माने दिया गैया प्रदीप गैया साखि गैया माने लाइट गैया जों माब्लाबाबो उन्नतिनि चिन्ता खालामनो हाया शान्तिनि चिन्ता खालामनो हाया आरो मिला प्रिथिबीनि चिन्ता खालामनो हाया ओंखायनो न'आव प्रदीप साखि जलायनाय लोगो लोगो गावनि गोसोआव प्रदीप आरो साखि जलायनो थाखाय आं प्रत्येक सुबुंफोरखौ खावलायबाय जाहाथे जोंना चिन्ताया सत जायो जोंना पजिटिभ चिन्ताया सानफ्रामबो गोसोआव थायो आरो जोंना जेसेबां जाति जनगोष्ठी बिटिआरनि गेजेराव दङ प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जौ जानानै जाहाथे मिला प्रितियाव थानो हायो आरो दीपावलीखौ सेलिब्रेशन खालामनाय लोगो लोगो फैगौ छठ फुजायाव जाहाथे जों बयबो मिलायनानै छठ फुजाखौ सेलिब्रेशन खालामनो हायो मानोना बर' बिटिसिनि गेजेराव नङा आसामनि गेजेरावबो नङा प्रत्येक जाति जनगोष्ठी सार्भाइभ खालायगासिनो दङ बर' बाङालि कुच बंशी एसामिस गासिबो जों थागासिनो दं बिटिआर ओमफ्राय आसामनि गेजेराव ओंखायनो जों सानफ्रामबो मिला प्रिति थानांगौ माने शान्ति थानांगौ ओंखायनो प्रत्येक हिन्दू फेस्टिवला जोंनि थाखाय गुरुत्वपूर्ण काली फुजा नङा दीपावलीनि कथा गैया दुर्गा फुजानि कथा गैया छठ फुजानि कथा गैया बाथौ फुजानि कथा गैया प्रत्येक हिन्दू धर्मनि फुजा उत्सव आरो सेलिब्रेशना जोंनि थाखाय गुरुत्वपूर्ण ओंखायनो आं खावलायबाय गासिबो सुबुंफोर जाहाथे प्रदीप साखि जलायनाय लोगो लोगो गावनि गोसोआव साखि जलायनानै समाजखौ আগবঢ়াইनो हायो आरो কথা মূল্য এইটো আপুনি জানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে আজিৰ দিনত মানুহৰ কিয় ইমান আন্দোলন মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি 70 বছৰ 72 74 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল দেশৰ এই স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছে ইমান দিন চৰকাৰ চলাইছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহাৰ আগতে কংগ্ৰেছে যেতিয়া চৰকাৰ চলাইছিল তেতিয়াও মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল তেতিয়াও মূল্য বৃদ্ধিৰ এগেইনষ্টত কোনো আন্দোলন হোৱা নাছিল তো আজিৰ দিনত ইমান কিয় আন্দোলন তো এইটো আন্দোলন নহয় এইটো বিৰোধী দলৰ এটা মানে স্টেপ যে তেখেতসকল এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈ গৈ আছে তেখেতসকলৰ নাম নিশান নাইকিয়া হৈ গৈ আছে তো এইবিলাক কিছুমান ইস্যু লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ দলটোক জীয়াই ৰাখিব চিন্তা কৰিছে আৰু মূল্য বৃদ্ধি আজি এটা শুভ দিন আৰু এই শুভ দিনত উপহাৰ হিচাপে আমাৰ চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰি দিলে কমাই দিলে বহুত কমাই দিলে আজি 1 টকা 2 টকা নহয় বহুত টকা 12 টকা 17 টকা এনেকুৱা পেট্ৰল ডিজেলৰ এগেইনষ্টত কমাই দিলে তো মই ভাবোঁ যে মানে সকলো ৰাইজ আজিৰ দিনত খুব আনন্দ উপভোগ কৰি আছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য লৈ যেটো মানে মানুহে চিন্তা আৰম্ভ কৰিছিলে সেই চিন্তা আজি হ্ৰাস পাইছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো মই বেছি এতিয়া আজি এই শুভ দিনত ক'ব বিচৰা নাই যেহেতু আজি দীপাৱলীৰ দিন মই সকলোকে আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোক জনাই আছোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো মই পিছত ব্যক্ত কৰিম